Kini kilong kita ki kerdan pule jong ki MLA ki balasan syaringi hakane kecelah Meghalaya gajongi lane ya kebalatip kumka Meghalaya Democratic Alliance 2.0. Deh shwa bang sedang yang video sngobha share lem perlok ke jongpi kum gajing amin siam bang nang la shushu manpun mi shibun ke video iba nyau balang dhar nakaseng NPP ila pendap ya kacing pule haka kelas 12 i coming one emban nakaseng NPP ila pendap ya kacing pule hadu ke kelas 9 u Konrad Kongkal Sangma nakaseng NPP ubalong rumata kum chief minister ujongi ula pendap ya kapos graduate professional MBA Marquis N Marak nakaseng NPP ula pendap ya kacing pule kelas 12 u Rakam Sangma naka NPP ula pendap ya kacing pule naka post graduate P6 u Eti Mandar nakaseng NPP ula pendap ya kacing pule graduate professional civil engineering i Dr. Amparin Lengdo nakaseng NPP ula pendap ya kacing pule kum ka doktorin u Kerman Shela nakaseng UDP ula pendap ya kacing pule kelas 10 u Polongdo nakaseng UDP ula pendap ya kacing pule post graduate English u Preston Tensong nakaseng NPP ula pendap ya kacing pule graduate uba Elhek nakaseng BGP ula pendap ya kacing pule kelas 12 u Shaklal Waldri nakaseng HSPDP ula pendap ya kacing pule diploma Human Resources Management tangkin deh ki video ngai pila share plus to te ngobha share like dan subscribe kum lai shibot in saya syam yang pat away ke video